Mınaga koysak sağa mınaga emas. Qutuq qo'y. Rahmat. Atamga taratam. Salamatsizlar. Qandaysizlar? Qandayshim yaxshimi? Rahmat. Qandaysiz? Allah razı olsun. Apa ömrüm versin. Qulluq basın. Yaxshi to'ylar bo'lsin. Yaxshiliklar bo'lsin. Sizden ömrünüz uzak olsun. Allah Teala şu işini doğumundan kılıp vardın görüp otağız. Alga versin. Üçüncüsü bizim acımız prezident taşıyıp hiç kaçan cağılmagan iken o teröriste tanıdı o da. Öte çok sizlerine rahmat. O prezidentke ama rahmat. Şuncalık kamkorluk kılıp otkan sizlerden kadar işe kılıp. O men istemiyorum. Rahmat can. Yaxshi ekan. Qara ko'ralichi uyda, jan uyda. Qandaysizlar? Bordi. Endi ati kim ela? Roza. Qancha balang bor? 8. Voy be, qana. Qana gel belki qana bersinler. Bu yol çıkmayacağız Allah. 1 2 bari qiz bor. 6 kız ek. 6 qiz ek. Bu da kaza toylarını hem çakıram eke. Bo'pti. Allah razı olsun. Bo'pti. Qanday salamatsizmi? Bunda kuxnya so'nim bo'lib qoldi, xudo qalasa. Gaz ulandı-ku? Gaz ulandı, bo'ldi. Mo'ka qo'yilibdir. Mostenka qo'yildi, xolodilnik keldi. Qo'yildi. Kirmashini ham olib kelib berdingiz, aytdingiz. Kirmashinani olib keldi. Bunaki kirmashina bari qo'yilibdir. Все, bo'ldi. Tigi to'shak jurqandarda jang kelsin degan bo'lishim. Keldi-ku jangga? Salamatsizlar, qandaysizlar? Salamatsizlar. Apa qandaysiz? Qanday, yaxshimi? Emizmi? Şükür. Senin işlerini görüp beni de vata verip oturup. Rahmat apa. Buna uy sonum bo'libdir, ha? Buna sonum bo'libdir bunaka. Yaxshi bo'libdir bunaka. Sonum bo'libdir. Roza qarindoshim Karl Marx mektebida o'sha yerda biz reyd uchurumda qarindoshim bilan tanishib, ayvay tava qiynaldim. 8 bolam bilan yashay turgan jerim yo'q. Shu mümkünçülüğünüz bo'lsa yordam beringiz deb qarindoshim so'randinglar. Tava. Qo'ldan kelishincha yordam qildik Roza. Yordam qildik. O'sha uy saga minatdan belak bo'lsin. Mayli qizim, bunaki go'sak. Qarma go'sak. Bunaki go'sak saga bunaki emas. Qutuq qo'y. Rahmat. Atamga taratam. Allah razı olsun. To'liq remonti bitdi, Roza. Remonti bitdi. Kerakli ovqatlar bardi, keldi. Kvartira deganda produktda oldim, rahmat. Emelerdi bardig'in remontini jasadik. Xolodilnik keldi, stиральный mashina keldi. Bar to'liq keldi. Gazga ulandi. Bo'ldi qizim. Endi buna baldaring bilan xudo qalasa yashay ber, uy sen uying. Yo'q. Sen qalpog'ing bo'ladi maga, buni ataga ber. Atama qo'y. Ataga ber, buni. Şu vardır isteyen kellekliyim gelen diye çocukta olup Allah şu şahsına kadar takıp gelmeyeceksen olsun. İşine alga sürüp Kırgızistan'da o yigitlerin falan oldu. Allahu ekber. Qulluq bo'lsin. Bosnaka meni pat berib qo'yingchi. O men shu baldangiz bilan tinch bo'ling. Jengemek mor qirmashon hech qachon üzülmesin. Şu жалбатып тусын көтөрүп жүрөрүң эке. Элдин алды болуң, умурда ажылдарга барың. Эмне тилесеңиз тилеңиз кабыл болсун. Кудай кааласа сиз менен өлгүчө балдар менен катташам эке. Карыганыңызда 1 километр болсо эми алып барам. Алла рахмат. Не дегенде Роза? Мен атымда сага. Рахмат эке, Алла разы болсун. Балдар менен жегилиң, макулбу? Рахмат эке.
Rahmat, bizim baldarıma toy eкен Құда қаласа. Балдарына атайын сага коз кило әкелдім. Rahmat aka, Allah razı olsun. Балдар Rahmat. менен же, қонақтарыңды сыйла. Қара бір Роза бір әкеға бір жақсыға қолдар жақсыға болып Алла Таала шундай бейбетерлерді қолдаған үшін şu кәлдектеп саңа инем. Алла ең дүниедегі şu байлықты берсін, ден солықты берсін, ішің алға жүре берсін. Амин. Алла кәр. Ош шаарыбыз өнсүн, өссүн. Ошол жалпы ошол Орто Азияда эң биз сыймыктанган кооз, жакшынакай шаарлардан болсун. Роза карындашым ошол үйүң сага насип болсун. Кот кылсын. Ошол жерден тойлор болсун. Балдарыңды үйлө, кыздарыңды чыгар. Жакшылыгына чакыр, сөзсүз. Neler çakıram aka. Келип, Sizden әкетем мен çakıram 5 сени жыл. жакшылыктарыңды тең бөлүшүп жүрөм. Бактылуу болгула, талайлуу болгула. Балдарың, кыздарың бактылуу болсун келечекте. Ошол биздин Кыргызстаныбыздын желегин бийик көтөргөн балдардан болсун кызым. Өмүрлүү болсун. Ошол үйүң жакшылыктарга көрсүн. Буйруп өзүңөргө насип болсун. Амин. Мен şu Жеңишбек Токтор акам менен августта жолуктум. Августта ошо рет жүрүп, ошо Кармарстын мектебине келип калды анан акам менен жолугуп калышын ака. Мен 8 балам менен кыйналып ушинтип, мектеп кыйналып жүрөмүн, квартирасам акам болуптур карындашым, сага жардам беремин деп ошентип акам мени көзөмөлүнө алып, кыздарыма мектеп, балдарыма мектепке кийим кылып берди, продукталарыма жардам берип атты. Анан кийин карындашым сага үй каратабыз деп анан акам ошол өзүнүн караштырып, өзүнүн эмесинен үй сатып алып, анан ошо мага 8 балам менен эме кылып, мага ушул үйдү акам подарок этти. Акам Алла разы болсун, сөзүндө турду. Үйүмүн полный акам ушу килемимен баштап журканыма дерин акам кылып берди. Бар жогум камдап, акам мынтип ысык үйгө балдарым менен киргизип койду. Алла разы болсун ушу акама. Мен мурун айдын башы болгондо квартира келет деп 5 кило un алсам 3 кило un алчу элем. Азыр айлыгыма ошону полный продукт алып, өзүмдөй бактылуу сезим болуп, өзүмдөй токунданып атам. Мен бул сезимди эч кимге айтып жеткире албайм, чындап. Ошо Жеңишбек Токтор акам Алла разы болсун. И еще дагы мен үйүмө келип, мен куттуктап, мага балдарым менен жедеп, мага катта бир койдун кирелин кошо подарок этип кетти. Мен бул үйдү алгыча мен айтсам бирөөгө жомокта, бирөөнүн кирин жуубам жүргөм, ушу бир нан үчүн бирөөнүн ишин кылып жүргөм. Мен бул күндөрдү мындай душманым менен мура көрбөйм декем. Душманым менен мура көрбөйм. Мен көргөн кыйынчылыкты эч ким эмесин. Апамдарга жардам берсем, атам өзү инип алат. Апам бечереям пенсионер, өздөрүнөн ашынбайт. Барбаган, кылбаган ишим калган эмес. Пасуда бул семейный кафеде 5 жыл иштегем. 5 жыл ушу чыккандай кыздар менен иштегем. Кыздарым жарым билим алса, жарым билим албай калган күндөрүм болгон. Ушугам. Алла разы болсун ушул акама. Жеңишбек акама, Ташип акама, Садыр Жапаров акама баарына Алла разы болсун. Ушу мен ушу калоорум баарыңа ошо.